Đakovo gdje se učenici obrazuju za područje rada, mašinstvo i obrada metala. U ovoj mašinskoj našoj radionici izvode se zanimanja postaje zavarivač, bravač, zavarivač i autometač. Ujedno i tehničari za kompjutersko konstruisanje drže praktičnu nastavu, dolaze iz Kamenice i ove drže. Kako je interesovanje učenika za ovakav profil? Što se tiče trećeg stepena imamo, da ne kažem, neke vide dualnog obrazovanja gdje imamo kombinovana odelenja. Automehaničar, bravač, zavarivač koji idu u jednom odelenju. Stručni predmet je praktična nastava se razlikuje po odvojeno držu svakog sebe. Ovdje u našoj radionici imamo dosta mogućnosti za izvođenje praktične nastave, od ručne obrade, mašinske obrade. Konkretno za bravara, zavarivača zastupljeni su skoro 90 i nešto procenata. Sve mogućnosti može da obavimo i obavlja se. Tehnička škola u Kosovskoj Kamenici jedna je od 210 škola u Srbiji koja je dobila poziv ministra obrazovanja